ئەڤە سێم گوتارە سەرۆک دۆناڵد ترامپ بوو لە نەتەوێن ئێگرتی و پەیامێوی ژە ڕێبەرین جیهانێ ڕا ئەف ساڵ هەنەکێ جودا بوو. پاشەڕۆژ نەیا جیهان بوونەیە، پاشەڕۆژ یا وڵات پارێزیەیە. ئەگەر چی باوەریاوی یاکو دەبێژە ئەمریکا لە پێش هەر تشتی و ڕەخنە لە چینێ بەشێکی گوتارە سەرۆک ترامپ بوون لێ بابەتی نو مینە وەک هەڤیا ڕەگەزان و کەچاوی ئیڤانکا ڕێبەراتیە دەست پێشخەریەکێ دیکە دەنگ وەدا دهۆڵە جڤینە گشتیان نەتەوێنێ گرتیدا. ڕۆژێکێ بەری دەستپێکردنا جڤینێن گشتی سەرۆک ترامپ ئامادەی جڤینەکە ڕێبەرن 6 وڵاتان بوو تایبەت بوو لەسەر ئازادیە ئۆلان لە جیهانێ. وی و جێگرێ وی مایک پنس ئەو جڤین ڕێکخست بوو. وی گوت ئەمریکا قەت دەبژە هەوڵێن خوا ji بۆ پاراستن و بەڕەوانیە ئازادیە ئۆلی و ئازادیە پەرستنێ بەرنادا. ئیرۆ بدەنگێکی زەڵال ئەمریکا ji gelên cîhanê dixwaze tepesserkirinê li ser bi nemayên olî rawestîne. Tawanên dijî xelkê oldar rawestînin û zîndaniyên li ser bi nemayên baweriyan azad bikin. Wan qanûna pûç bikin ku azadiya olî û baweriyan sinûrdar diket. Xelkê bêdesthilat û hejar biparêzin. Ev zarav cuda bû ji bawerên berê yên serokî ku digot Amerîka nabêje kesekî çawa bijî, çawa kar bikî yan çawa rêwresmên xwe yên olî jêbicê bikî. Vê cudahiyê sirenca birêveberê komala krîzên nêfneteweyî Richard Gonwan rakêşa. ئەو حەز دکە بەحسا سەروەریە بکە چەنگۆ دخوازە سەروەریە ئەمریکا بپارێزە لێ دیسانێژی دخوازە بەحسا پرسێن ئۆلی بکە چەنگۆ ئەو بالا دەنگدێرێن کۆماری دکشینە و ئەز باوەر ناکەم ئەو ژێرە غەمەکە مەزم بە. دەمەک زێدەیە 30 دقیقەیەن گوتارە سەرۆک ترامپ لەسەر ئیرانێ بوو. وی ئەو زمانێ توندێ ڕێڤەبەریا خۆیە لە دژی ئیرانê piştî êrîşa li ser navendên nefta Erebistana Siûdî hinekê sest kir. Amerîka û Erebistana Siûdî îran bi wê êrîşa bi firokên bê firokevan dawanbar kiriye. Lê her çawa ba Serok Trump rijdî kir li ser berdewamiya ciza û dorgirtinan lê dijî Îranê. Dem hatiye rêberên Îranê berjewendiya gelê Îranê li pêş her tiştekê danin. Amerîka amadeye ji bo hembêzkirina dostayetiyê digel her kesekê hewla aştiyê û rêzgirtina rast û durist bidet. Fransa, Almanya û Brîtanya jî tila tawanê ya wê êrîşa li Erebistana Siûdî dirêjî Îranê kiriye. Ewropê dixwazin Îran pitir berpirsiyar be û pêgirtî be bi mercên peymana navokî ku Serok Trump Amerîka ji wê peymanê derxistiye. Serokê Îranê Hesan Ruhanî jî gote televizyona Fox News ya Emerîkî Îran jî wê danûstandinên aştiyê hembêz bike. Çima em bêne hemberî hev? Em karî ji bo armanca bilind ji gelên xwe rabikin. Divê plan ji bo danûstandinan hebin. Lêberî wê divêt em baweriyê peyda bikin. Serok Trump ew winda kiriye. Merê keftin hebû lê berêz Trump jê derket. Bê çi sedemên qanûnî. Wek bersiv ji bo tawana Serok Trump li dijî Îranê ku bi gotina wî duh di gotara netewênê girtî da, Îran yekem welatê piştevanê tîrorê ye, Ruhanî gota Fox News, îro Amerîka piştevana tîrorê ye. Wî nimûna bejdariya welatê xwe di şerê Daeş da li Iraq û Sûriya xist berçavan. Ev hevdem bû digel spasiya Serokê Iraqê, Dr. Berhem Ahmed Saleh, ji bo Serok Trump Amerîka û hevpeymanan ji ber nehiştina Daeş di welatê wî de. ئەو شارێکی مەزن بوو عێراقی لێ پێشوی شارڕێ بوون لێ پشتەوانیەوە ئەو ئێگلا کرد ئەم منێکارین نەها ئەرک ئابەدانکردنا عێراقیە ئەو قایمکردنا سەروەریەیە ji bo aramkirina rojhelata navîn ew hîviye û em çaverê alêkariya Amerîka û civaka nêvneteweyî ne. Serokê Tirkiya du gotara xwe ya netewênê girtî da rewşa mirovaniya Sûriya bîr anî û wêneyê zarokê sê salî Alan Kurdî bilind kir ku li defavên rêka penaberiyê beref Ewropa li 2015 xendiqî bû. Daxwaza Serok Erdogan ji bo dawî înana şerê neh saliyê Sûriya hevdem bû digel duem operasyona hevpişka serbazên Amerîkî û Tirkiya di Sûriya da wek beşek ji nexşeyê danana herêmeka Bislamedê. Enkerê bihîviya ew herêma Sinûrî ku 30 kilometran di erdê Sûriya de ye wê alîkar be ji bo dûrxistina gefa Kurdên Sûriya li ser Tirkiya ku ew Kurd
وەکا دۆست و هەفبەندن ئەمریکا تێن ناسکردن.